Yo, what up motherfuckers, jutke naše bači. Retardirani Samsung Galaxy ovdje i danas vjerovane za vas imam reakciju na moj prvi video što sam ikad napravio. Ali prije što uđem u taj video želim da dadnem shoutout mom prijatelju Vušićeju prije što je bio Legendary Gamer. Zahvalim svima vama što ste došli na njegov kanal i da vam podršku. Za samo 7 dana je došao 30 nešto subscribera što je veoma dobro. So želim da kažem svima hvala. To je još jedna stvar, izbacio sam novi video, prank sam izbacio, htjeli ste prank, dobili ste prank, to je na mom drugom kanalu, tište provjerite ko hoće, ko neće, ne mora. A sad motherfucker, prije što uđemo u ovaj moj prvi video, nemate pojma kako ja ne želim ovo da radim, zašto ćete vidjeti. Ne samo da sam cringy bio, I was like the cringiest fucking kid on the internet. Ne samo što sam bio sam cringiest kid everywhere. Što god sam radio, it was fucking cringy. And I'm sorry for that, you know. Zbog toga želim da kažem samo svima vama warning. Ako iko od vas umre od cringe-a, sami ste krivi, vi ste htjeli da radim reakciju na ovaj video. Pokušat ću da skratim ovaj video koliko god moguće je. Da ne napravim reakciju dugu. Net pomena šta me tjerate, upravo ćete mi uništiti reputaciju ko najvećeg debila na internetu. Pretvorit ćete mu najvećeg debila na internetu koji je prvo bio najviše cringy na internetu. Fuck you. I'm so sorry, alright? I'm sorry and I don't know, man. Hail Satan. Please, just kill me. That's all I want right now. Just fucking kill me. Oje, motherfucker, još jedno pitanje prije što uđem u taj video, pošto sam zaboravio, a evo sada vas pitam. Šta mislite da vam ja pokažem svoju djevojku? Wait, sajba, ti imaš djevojku, ti nisi peder, sajba, ti nisi peder, nisi peder. Ne, ja imam djevojku. Šta mislite da napravim video sa svojom djevojkom? A eto, recimo, bio bi volio da vidite kako izgleda zapravo moja djevojka. Mystery girlfriend. Oje, by the way, she have a dick. Ne, ozbiljno, žensko je. Nije Miki, žensko je. Vidi ovog majmuna, ozbiljno. Nije Miki, nego je imam djevojku, žensko je. Izvolite sad gledajte moj prvi video ikad. Imao sam oko 12, najviše 14 godina, tako što god vidite oprostite mi jer sad sam veoma stariji, veoma pametniji. Vidite koliko ja sam pokušavam dogovačiti. Vrijeme da gledamo ovu fantastično sranje. Nije fantastično, sranje jest. When it's over, I press rewind. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. Zdravo narode. Sada ćemo da igramo Happy Wheels. Zato što mi je volja. Pogledajte samo taj intro. Još uz to nosim V-neck shirt. Onaj ko nosi majicu, ima ono V, da se vidi prsa ili chest hair. Nemoj to nosit. Morate mi oprostiti, bio sam mladi, nisam znao šta radim, nisam pomimo o ničemu, tako da oprostite, molim vas. Igrat ćemo Happy Wheels zato što mi je u prvom videu, ljudi 100% te neće ni gledat najmanje 10 ljudi, a u prvom videu ti prvo što kažeš, igrat ćemo Happy Wheels zato što mi je volja. What the fuck you think you are, you fucking retard, me? Šta ovo se sporo ovako koji kure? Haj radi, nemoj da me zabaš. Šta je se ovo sporo ovako, haj radi, nemoj da me zabaš? Ovo vam je ono, kada laga kompjuter i ne valja, a pokušajte da ispadnete da se ljudi ne bi smijali koliko ste vi zapravo retardirani. Šta je se ovako usporo? Ono ko da sam šta je se ovako usporo? Usporilo se to što ne valja kompjuter, debil retardiran. Nosim V-neck majicu, V-neck Thank you very much. Dead House at it. Okay, we're going to play this. Ajmo ljudi, da igramo ovo što me sebe veđa. Thank you very much. Pokušajem biti Elvis Presley. Zašto ste me natjerali da ovo radim? Da molim vas recite, samo zbog čega? Šta sam ja vama uradio da me natjerate da pravim reakciju na sebe? Sine, volite naši svijet koji jebam ti dijete kad umre ko će sapati sahranu. Jebam ti gupane. Jebam ti dijete kad umre ko će sapati sahranu. Iko razumije koliko sam ja bio glup? Iko? Bio ko? Ne! Onda si ti gluplji od mene, Aran. Ha. Vi što vozim cikove bote bez ruku. Hello, father. Fuck off, you son of a...
Jeste čuli samo komentari tog videa? Haha, vid me vozim biciklo bez ruku. Očigledne stvari sam govorio. Vamo sada... Soto radiga. Ujebut, taj komentari. Molim vas, oprosti, nemojte se subscribe-at, molim vas, nemojte se subscribe-at. I'm a knob, okej? I'm a knob. I'm a knob. Koliko sam bio glup, nisam znao noob reći normalno, knob. Knob, da me vidite ovog mlađeg sebe, sad ga naštu, sad ga naštu. Sad bi sam sebe volio prebit, ne sebe ovakvog, pošto ovakav sam isto debil, a ono, barem znam raskovat cringy i što nije cringy, a ovaj zaslužuje da ga prebiju. Jebu isto do mene, glavno. What the fuck was that? Nikad nisam čuo da postoji sound effect, znaš ono što se može dodati u video, tad sam pravio sound effect. Hej, zar nisam bio zanimljiv? Ojde. Ojde, uzmi tamo. Gdje sad, jeste slušali tu? Gdje sad, evo, gdje pošaljete sad tu opet, ali bez slike. Ojde. To je moj komentar bio. Isto da me neko jebao dok sam snimao. To je moj komentar bio. Nop, ja to nisam pravio, nemam pojma o kome pričati. To nisam ovo što ja. You protect your son and you're dead. Ha ha ha. Now I can kill your son. Because I'm Batman. Ha ha ha. You protect your son or you're dead, tako nešto. Now I can kill your son because... Kako je veze ima Batman so... Oh my fuck. I nemate pojma koliko mene stid što ovo radi. Gdje slušajte, evo ponovit ću vam još jedno. Now I can kill your son. Because I'm Batman. Iko od vas koji ima srca, slobodno mi recite. Je ovo što sam ja rekao u ovom trenutku, ima ikakvog smisla sići? Molim vas recite. Ajde, izvadi jebene ruke. Hvala ti, jebem te u kapu. Prvo ja učim da kažem hvala ti, jebem te u kapu. U kapu. Izvinite, molim vas. Eto, molim vas, izvinite. Ovo nije te ne igra, jebi se, pa nema živaca da smučim s tobom. I tako sam samo odustao od toga, jer nisam mogao dohvatit mač. Nakon javukanja ja nemam živaca da se zajebajem sa njim. Jedan najbolji gameplay-ova. Kogod da kažete da to nije istina, morate priznat da je jes. Ako ovo vam ne sviđa, ako gameplay. Oh, I'm the old guy. Old guy, oh what the f... I'm old. And I have a jackpot on my monster truck. Yeah, I'm too old for this. And I think I'm gay because I have a... Pokušaj imitiranja starog glasa, odnikun ubacivanje that I think I'm fucking gay, neobjašnjenje zašto i onda opet imitacija kada udariju nešto buf. Šta sam ja razmišljao kad sam pravio ovaj video? Zvuči ko ona djeca što radi Minecraft Let's Play-ove. Šta? What the... Sam sebe živcira. Je to normalno, da sam sebe mogu živcirat. What the fuck? Da taj djed, peder, zato što ima hvaće nekak čudno i izgleda nekak čudno. Hej, dao sam objašnjenje zašto. Misli da je taj deda peder zašto ima hvaće nekako čudne, izgleda nekako čudno. Homofob. Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Homofob. Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Homofob. Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima hvaće nekako... Ja mislim da je taj deda peder, zato što ima h
Šta je se meni u glavi vrtilo? Jebo mater, ako ja nisam imao tumor mozga. Izgleda da sam se izliječio, jer ako možete vidjeti, jesam retardiran, ali u bolji način nego ovakav, a da sam ovakav. Stvari da ovako sad snimam vide kako sam prije snimao, vjerojatno bio ko Srbijan Gays imao, koliko on ima subscribera, nije bitno koliko, uglavnom imao kon subscribera, jer ovo je Srbijan Gays. What the fuck? Mislim da je Peter zašto ima hoće čute, ho. Lupane, ti nosiš V-neck majicu, kako sam možete mogao nekom komentarstvu nešto imao sam V-neck majicu? Please rate Ray 5 and tell your friends. Okej. Halo narode, evo ova ćete glasati za na 5. 5! There you go. I nakon toga pročitam na engleskom nešto, kažem 5, ne kažem 5, nego 5, a malo prije sam komentarstvu nekom da je deda onaj peder, a rekao sam 5! What the fuck? Vidite dijete moje, nemojte mene materijem, eto. Tu, vidiš, eto. A jebo ga. A jebem mu. A šta ti je jebem ti? Goj pičke ne smije opsovat. A jebo ga, a jebem mu, a jebote. A jebem ja te mater. Tan malo, da jebem se. Jedi govna ja. Ti, ja, jedi govna. A jebo ga. A jebem mu. Jebote, gra. I to mi je psovka. Jebote, patak. Hajde. Još jedna psovka. Sine, moram biti brzo. Sporo, koč. Nije tu koč, no, ćeš mi tu kočiš, umri. Sad koči. Hamo. Sine, moram biti brzo. Koč, ne tu koči, sad koči. What the fuck was that? Ha! Sad ti je majmune glasa da ovo. Ne. Yes. Ha. Popšiš mi. Popšim ja tebi kurac kad me ovo srce. Ovo moram dat, popušim ja tebi. Izgleda se u ranim danima počeo dešavati da sam ja peder. Možda sam se rodio s tim. Jer popušim ja tebi. I onda u redu kad ja popušim njama, a ako meni treba popušiti onda ne. Popušim ti. Jebem ti bog. Ha! Do you see that? That's because I'm smart. No, you're not, you fucking retard. Okay, my son. Ti sada ima da živiš, zato što ti to otac ako sam čuo. Umri, ne pričaš više sa mnom. Jes mi ona dobra. Sad imaš da živiš zato što ti otac rekao umri i ne priča više sa mnom. You funny, you need to kill yourself. I sekunda poslije toga oba dvojica umrijemo. Samo jedno sam pita, da pogledajte kosu. Gdje su mi oči? Where the fuck are my eyes? Jebuga, to će ovo neko pogleda pa... Jebim ti, šta ti je, nemoj umiraš, šta ti je ko... Ja ređa, a ja sam se naljutio. Ne samo što mi glas ide prije nego web kamera. Ne samo to. Nego što sam se naljutio prije nego što se vidio da sam se naljutio. Ha, kako odlično. Kvalitetan video. Veoma kvalitetan. Koja kvaliteta je. Samo kad pogledam ovaj video dođe mi da sam sebi kurac osjećam. Dobro, ovo nije nikak bio okej. Ne znam zašto je bra... Vidi ovo! Počnem gledat to sranje i pretvaram se... Ej! Get back to yourself, man. Get back to yourself. Okej, vratio sam se, u redu je sve u redu, nemojte zbriniti. Okej, onda fuckera, nakon toga odlučio sam da više ne gledam jer ako bude nastavio gledat počinit ću samoubistvo, a ako ja počinjem samoubistvo onda znate da vi ćete ostati bez ovakvog lijepog lica. Zbog toga želim da vam kažem da nemojte se unsubscribe nakon ovog što ste vidjeli jer ovakvi video ne bi trebalo više biti cringy sranja. Ako budu u tom slučaju definitivno se subscribe-ajte, dajte mi do znanja da sam u stvari nakav. Jer onda se komotno mogu ubiti, so yeah. Okay, motherfuckeri. Šta sam pričao, bijem ti boga.
Vidiš kad gledaš neko sranje svoje stare, vidiš šta se dešava. Nakon ovog definitivno se briše sve ovo. Ako ste živi ostavite like, subscribe, ako ste novi na kanalu obavezno ostavite subscribe, jer ako ne ostavite subscribe doće vam. Gej muškarac i plesat će vam oko šupka. Što ste ovako knjižni, a ako si to još bolje sve.